Падыр елде пәдемден жері ажазене хүделемелі гуна халаланы уя вертірі. Онда аслызем кежінезене және проект пүжаржеш. Ковылы ажалық яжебе ажалықшын ыргымалық фонжен акция. Бұғынны оқшаба менлі өзі көреш. Күнберге сюжет рагалазығдарды бір. Ажазен чулахи каникул бұшланжы. Ирекледе хаваслы тапқыр. Уяв аслы зембекі жінезене бірлештерджі. Падыр елді паркра халық ешлі бұғынжы. Кашни рували гунда терлі ішпу шергелене. Концерт, ваезем, конкурс сембе ымырдузем. Шак күн падыр елде ажалық яжібе ажалықшын марафонба келі жүлін. Аслы зем кежінезене проект пұжаржеш. Иргымалық ішне республикари хирарымзен канажы ергелене. Акция хучынма анзат. Укшана ядарлы шутчине QR-код урлы күжарма булать. Шак QR-кодпа узы гурза и бир укша күжарза бама булдарат бар. Шак укшазе менде візем кашный районда юлашы вара шак укшазене узы гурза ажазе вали терлі площадказе. Игру вылямалы ажазене вали игрушка земельме булат. Тада үттешсене туза эртерме булат. Падыр елзем бұғынны укшаба менле узы гурасыне паларца хуна инде. Кунды сказка садикре сцена вырнаштарма балардашы. Онда терлі ажабыжа уявне ертереш. Шагы педжекизене хызен пулдарулықне адаландарма майбаря. Пирин садик сенде чынақта шулахи сцены панхи гуна щука. Шаван бады шула, адезем бурге бірле, куштарынза, тірлерен, мероприятий зем, иртерме берешак шулахи сцена кирлехтезі жұтларымар. Культура ішлепте, біледіп ажызыне сцена жинже хызыне гадартма, хызын талан жызыне гадартма площадка гирлине. Укша бұғас парғадарлы жечи малдан уява келіне ханазем, районды предпринимательзем худшанжеш. Пайынхи гуна енжікре 2 миллион тенге. Республикари хирарамзен канажын ердюжи Наталья Николаева акция худшынаганзене ыры жирелі пулны жын тавдуре. Падыр елді твады задиге теттезембе ыты барне баджы. Чвашкенгларм вали Алена Артемкина, Дарья Петрова, Вадим Владимиров.